I dobar dan i dobrodošli ljudi u moj novi video. Znam da nisam dugo snimao, ali došlo je vrijeme da snimamo demo jedne igrice koju bih volio da vi u komentarima napišete da li želite da to poslije obradimo na kanalu ili ne. Dakle, naravno, u ovo uključujemo i partnera našeg Instant Gaming, kod kojeg možete kupiti ovu igricu po vrlo niskoj cijeni, odnosno vjerujem da će se moći i prednaručiti. Još nije došla na stanje, ali to možete popratiti i bit će vam linkovi u opisu videa i naravno negdje usred videa ću vam objasniti i prebaciti na to kako da iskoristite moj affiliate link, kako bi mogli dobiti potpuni partnership sa Instant Gamingom i kako bi onda mogli jednostavno davati igrice i vama. Uglavnom, ajmo se prebaciti na igricu pa da vidimo o čemu se ovdje radi. Spremni, idemo. Nova igrica. Pa krenimo. Ne znam što očekivati od igrice. Igrica je u Your time has come at last, unbeloved child of God Almighty. You must seek out a man by name of John the Baptist. He resides in the neighboring area doing many baptismals daily. He shall serve as the starting point of your journey to bring hope, life, and a new birth of the world and to man. You alone are the hope of the world. A soul light that must shine in the face of darkness. Now please, seek out John the Baptist. Ok. Ovo bi značilo da smo mi trenutno Isus i da moramo, pretpostavljam, doći do Ivana Krstitelja. Kaže, learn about John the Baptist, leave the house. Ok. Dobro.
Jesus wondered when his father had last seen John the Baptist. Moramo pitat oca kada je on zadnji put vidio Ivana Krstitelja. Jo, oče! Kada si ti zadnji put vidio Ivana? Što ćemo odabrati? Ne? Čekaj. Ne, gdje si krenuo? I had a dream. Imao sam san. Anđel mi se obratio. I pričao je o Ivanu. Da, ovo je stvarno nešto. Neka Bog bude s tobom. Ne znam gdje je John, ali pitaj Mariju. Ona možda zna nešto više. Ok, hvala ti. Oče izgleda. Idemo dalje. Možemo trčati to zaista brzo. Ovo je neka tržnica. Ajmo ovdje. Ovo ćemo stišati igricu. Ovo ću nula. The Roman governor's decisions can greatly impact our daily lives. I am doing this for you. Wow. Ugla je to u redu. Šta je ovo? Joseph's profession. Aha. On je handyman, tako bi to rekli. Dobro. Kako mogu doći do Marije? Evo nas. What is it, my child? Što je, dijete moje? Pa, da, slušaj, pojavio mi se anđel u snovima i rekao je da je vrijeme došlo i da moram pronaći Johna, mog rođaka, i da mi on zapravo priprema put. We have also been visited by angels throughout our lives. Kaže ona da su i oni bili posjećeni od ovoga anđela i da moramo to pratiti, i njeno srce znalo da će se ovo desiti. Ok. Znaš li gdje ga mogu pronaći možda? And I heard the fruit stand seller, Joachim, talking to his friend about John the Baptist. It would be best to start your search there. Znači, moramo pronaći Joakima, jer je on nešto pričao o tome dok je ona bila na tržnici. Što bi značilo, moramo krenuti od tržnice pa da nađemo gdje bi mogao biti taj naš Ivan Krstitelj. Ništa, hvala ti, idemo pokušati pronaći. Aha. Evo, pokušati pronaći čovjeka koji bi nam mogao biti the one and only. Imamo ovdje nešto. Aha, Roman occupation, vidi ih, Rimljani. Jesus, gazing upon the wrecked stall, was consumed by thoughts. What happened here? Perhaps someone else has seen something significant. I'll ask around. Da, malo mu je čudno zašto je ovo razbijeno. Izgleda poprilično ljutito. Dobro, ok, maknut ću se. Gospodo, pozdrav. Pa to mi ne treba. Što se desilo ovdje? The Romans destroyed Joachim's stall. I don't know what he did wrong. Dobro. Ništa, hvala ti. Raspitit ćemo se dalje. Možda ti znaš što se desilo, Joachim? Oh, it was terrible. The Romans came here and literally destroyed Joachim's stall. They wanted to punish him for his ties to John's disciples. Joachim got injured, but managed to escape towards the sheep pen. I haven't seen him since.
Znači, pobjegao nam je prijatelj. Dobro, hvala ti na informaciji. Moramo ga pronaći. Ajmo dalje. Bro, ljutiti. Budi miran. Ok, Divine Vision. You can uncover hidden clues and interactive objects to guide you throughout your journey. Ću ja ovako reći, dodati sam. Using Divine Vision needs points of fate. Press left alt to use Division. Ok. Jesus found the place the merchant was talking about. He knew this was where he had to look for answers. Jesus saw the blood and understood. It could only be Joachim's. Dobro. Ok. Ovo mi je jasno, pratimo trail, odnosno trag. Evo ga ovdje. Ok. Dobro. Evo ga. Yo! Jesus! Oh, it's you. O, Isuse, to si ti. The Romans. Izdahnuo sam i olakšalo mi je kada sam vidio da to nisu Rimljani. Jel trebaš li pomoć That možda? woman isn't serious. I'll manage. Rana nije ozbiljna, riješit ću to. The Drago mi je Romans to wanted to čut, punish me ali šta for se my ties desilo? with John's disciples. I escaped, but left my friend at the farm. Could you warn him? The Romans might go there. Znači, žele ga kazniti zbog njegovih, tako rekoć, veza sa Ivanom i kaže, ja sam pobjegao, ali sam ostavio svoje prijatelje na farmi. Možeš li ih, molim te, upozoriti? Rimljani će možda otići tamo. Dobro, može. I was just about to ask John. Može, about John. Da, baš sam te htio pitati u vezi Ivana. Ali dobro, ok, čuvaj se, odmori John se is pa. somewhere along the Jordan River. His location changes often though. My friend at farm should know more. He will guide you. Ok, znači prijatelj na farmi će mi reći gdje je on. Može, ajmo mi onda do farme. This is the beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. Long ago, Isaiah the prophet wrote, I will send my messenger ahead of you. He will prepare your way. A messenger is calling out in the desert. Prepare the way for the Lord. Make straight paths for him. Ej, bok. Peace to you, traveler. How may I serve you? Pa volio bi znati gdje je neki vlasnik ove farme. An urgent errand, you say. May I know the reason? Da kažemo. Pa imam neku poruku od mog frenda. Then you have come to the right place. Jesam. He's in the pantry beside the workshop, Hvala ti. preparing goods for the market. Hvala ti, vrlo si ljubazna. Hvala ti. Go in peace, and may your message reach him swiftly. Naravno. Hvala. Negdje sam nešto vidio da... Možda i nisam. On bi ovdje trebao negdje nešto raditi, ako se ne varam. Tu nije. Ovdje nije. Ej, evo ga. Ćao! Can I help you? Ti si prijatelj, ali došao sam te upozoriti za ove likove, znaš. Nisu baš prijateljski nastrojeni, pa... Da znaš. Thank you for the warning. I will be cautious. Ma nema As na there are čemu. a lot of people who want him dead or believe that he is crazy. Da, znam. Yes, I know him well. I've been following his work in the wilderness recently and was baptized by him myself. Are you seeking his location? Pa volio bi znati gdje je lokacija You can head Ivana. out of town to the east near the market and continue following down the path, and then enter the wooded area which leads to the Jordan River. Dobro.
Znači idemo do Jordan Rivera. Hvala ti puno i neka mir bude s tobom. Wait for me by the cart and I'll give you a ride part of the way. O, on mi žele pomoći, pa kao otfurat će me. Hvala ti puno, pričekat ću te vani. Pričekat ću te vani, pa da vidimo. Bok. Može. The sun dipped low over the hills of Galilee as Jesus left Nazareth, riding in a merchant's wagon toward the valley of the Jordan. The road lay quiet, as though it led not only across stony tracks, but toward a moment that would alter the course of history. Well, we have arrived. Znači, do Jordana smo išli, čak iz Nazareta. Hvala ti. It's no problem. I didn't come here just for you. I brought crops to sell. Pilgrims get hungry too. Good luck. I sad, kaže on, nije problem, nisam došao samo zbog tebe, došao sam i prodat neke od svojih žitarica. I sretno. Ja kažem, nonetheless, svejedno hvala i neka mir bude s tobom. Idi u miru. Ok. Ovo je jako lijepo. Nadam se da će se vam dopasti. Ivan Krstitelj, pa da. Vrlo vjerojatno je pored vode. To je istina. Barem bi to imalo smisla, ali tako ljudi. Ajmo vidjeti dalje. Što li nas to čeka? Evo nas. Krstimo se. The beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. John wore clothing made of camel's hair with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. And this was his message: I baptize you with water for repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Odlično, sad smo čuli nešto drugo. On je lijepo svoje rekao. Postoji netko veći, jači, bolji od njega. Koji će ga svetim duhom svaku osobu, znači, posvetiti zapravo. I eto. Opa! Došli smo, znači, Days of Creation Ring, što bi značilo dani u kojima je, kako je građen svijet i sve. Rotate the rings to match the shortened 7 days of creation starting from the center. Ok, znači moramo odraditi taj dio. Sad, čekaj, on je rekao starting from the center, ako se ja ne varam, jel tako? Što bi značilo? Od sredine prema van, jel da? Čuje se zvuk. Znači, pa ajmo mi ovako. Ako je to od sredine, ja znam jednu pjesmu, na početku stvorio je svjetlo. Ok. Svjetlo, ljude i zemlju, odmarao se nije, water in sky, light, ne, sad sam krivi znači, prvo mi treba svjetlo. Onda je voda i nebo, svjetlo, voda i nebo,
Ja mislim da je treća land, jer ako je stvorio svjetlo, dao mu je vodu, onda je sigurno stvorio biljke, što je značilo 4, dan 4, sunce, mjesec i zvijezde, odmor, svjetlo, znači nije, to nije, a onda je sigurno stvorio sunce, mjesec, zvijezde. Jel je? Da, je, ovdje samo mi je ostalo odmor, ne. Onda je stvorio, da, to je stvorio. Zvijezde i to sve. Peti dan, ja vjerujem da je Sea Creatures and Birds, da vidimo što sve imamo. Znači, moguće da je stvorio životinje. I ja ću reći životinje. Sad 6. dan bi moglo biti ljudi. Tako je. I onda je odmor. Je. Fate is required to use abilities like the... not to be completely lost. Dobro. Aha. Okej. U redu. And a voice came from heaven. You are my son, whom I love. With you I am well pleased. Da se mutamo, da je gledate ovo u miru. Ko tome, ja se mutam, a ono... Ej, Ivane. I saw the Spirit come down from heaven like a dove and stay on you. For a long time, I baptized with water, calling people to repent. Now I know that the one they were waiting for stands before me. Opa, znači ja sam krstio ljude i sve ovoga, a sa vodom naravno izvao ljude na to, ali sada vidim da onaj kog se čekalo stoji ispred mene. Sada njemu kažem your testimony was necessary, znači tvoje je ovo bilo... Rabbi, forgive me for interrupting your conversation. Where did you stay during the time of the baptism? Možda bolje da vam ne prevodim. Šta ti hoćeš? Not far from here. Gdje si bio prije? May John and I go there with you now and see? A što želiš vidjeti? Before you go, I want you to know that many come to me with questions. Allow me now to ask you one. Šta ljudi, hoćete da vam prevodim ili ne? What do you intend to do next? A moglo bi. A ništa, ajmo onda krenuti. Pa ćete mi reći kako vam se to sviđa. Ne znam ko sve zna, da li ćete svi znati engleski ili ne, pa ako, okej. Ajmo ovako. Da, pripremam se vratiti u Nazaret. Da, vraćam se u Galileju. Vraćaš li se u Galileju? Pa da, tamo su ljudi ovoga koje znam i koji će mi se slušati definitivno. Listen to what? John. Pa slušaj, šta će, kao, čemu ćete slušati? Za što ćete slušati, odnosno? Pa za riječi koje mi je Otac dao. Ovo je vrlo lijepo, Isuse, ljudi će u Galileji biti vrlo blessed, kako bi se reklo, veli, da slušaju to što ćeš predavati. Pa ako će slušati, pronaći će život zapravo. Da, i sad kaže on, since our paths part here, znači s obzirom da nas se putovi razilaze ovdje, ja ću
svjedočiti o tome tko je došao kod mene i reći ću svima koga je Otac poslao. Pa tvoje svjedočanstvo je istinito. Go with God's blessing, to ja čak ne moram prevoditi, ali idi sa Božjom pomoći i Božjim blagoslovom, Isuse, i neka te on vodi na ovom putu dok ćeš učiti. Ja njemu kažem neka mir bude s tobom i kaže on meni neka bude mir i s tobom. Ajde, idem ja u miru i Bogu hvala. Bogu hvala. Idemo dalje. Moram vas malo nasmijeti. Pustinja, ljudi. Pustinja. Sad se kao molimo. To je kao na 100%. Jel? To je molitva. Ne znam doduše što su oni ljudi tamo desno u čošku. Da li to ljudi koji mene prate, koji mene poštuju, ili sve bi se trebali pokušati vratiti. A evo ovi dolaze ovdje vidjeti gdje sam došao i sve. Evo ljudi odavde. Da, tu. Ovdje ću odmarati. Udobno je i dovoljno da se pripremim za ono što slijedi, za moje putovanje. Nije nešto što smo razmišljali i mislili, ali očito nema više razloga za bolje od toga. Mirno je, da. Kao odaljeno je i čak i među tim dućančićima kao lijepo je, tržnicama. A gledaj, slušaj, mir je uvijek nađen na nekim jednostavnim mjestima kada vrijeme dođe. Da, ko si ti sad? Odmor je bitan, uglavnom. Da nastavimo, moram ovdje nešto kupiti. In this way, John the Baptist baptized Jesus in the waters of the Jordan and set in motion events no one had dared to imagine. Neither John nor his two disciples could have foreseen what that night would come to mean, sharing the wilderness with a man who, only later, would be known as their Redeemer. Yet before all else, Jesus turned his steps toward Galilee. Znači, oni su nastavili dalje sa krštanjem ljudi i u principu, da, priča će se sad odrolati. Idemo vidjeti što nas dalje čeka. Rabbi. Da, reci. We were here with John the Baptist. We listened to him for a long time. Oni su bili ovdje sa Ivanom Krstiteljem, slušali su ga. Ok. I što bi sad trebali s tim? He taught us how to prepare, how to wait. On nas se učio kako se pripremiti i kako čekati. Dobro, ok. Those who learn to wait, learn to listen. Oni koji su... He pointed to you. He said he was not worthy to untie the strap of your sandals. And we... A malo prebrzo idu, pa ne mogu ni ja stići pročitati da bi vam mogu prevesti. We are still disciples of John. But Dobro. We would like to... We dare not ask, but if one day you allow it, we would like to see you again. Aha, oni ga želeš vidjeti. I seek the truth. And I, a way. Dobro, the truth leads, the way is revealed, the time will come. But Rabbi, are you leaving us? What should we do? A on će se vratiti Ivanu Krstitelju. Ok. Oni samo žele biti dobri i evo nam kompića i žele nas pričekati i biti sa nama u principu. Jesam, da, našao sam ga i hvala ti za vožnju. O ne, čuju to, kaže ne, hvala ti. U principu idemo očito sami. Ok, znači moramo
valjda šetati do Galileje. I to pješke. Okej. Ja se nadam, misli se da se... It is time for you to prepare for your divine purpose. Follow the Spirit into the wilderness. The road ahead is one of trials and reflection. Venture into the wilderness, for it is there that the Spirit will strengthen you. To fulfill your divine purpose, you must first embrace the solitude of the wilderness. Follow me into the desolate places where your faith will be tested. Znači moja vjera će biti testirana sad, zato idemo pješke, što znači da će se dešavati razne stvari. Morat ćemo preživjeti razne stvari, tako da ovo će biti zanimljivo. Gledajte, uspio sam... You will be tested and strengthened for the path ahead. Wow. Što bi značilo, biti ću testiran. Evo, vrućina dolazi, vidite i sami kako isparava kao ovdje naprijed. U redu, znači prema ovom što sad čujemo i vidimo, bi ovo trebalo značiti da nas to priprema za sav onaj put za koji znate kakav je Isusov put bio. Tako da nije lijep nikako, ali eto. Idemo njegovim stopama i da vidimo kako je to bilo. Mislim, sad, mi se igrica doima okej. Vidjet ćemo, ipak je ovo demo. Each challenge will reveal the depth of your faith and draw you closer to the will of the Father. You will find the strength needed to fulfill your divine calling. Dobro, očito moramo ići tamo. A prije nego odemo tamo, ljudi, idemo jednu riječ od našeg sponzora ili tako rekuć partnera, ali ne još potpunog partnera. Leo? Hej, prije nego dalje nastavimo s igrom, ako želiš i ti igrati ovu igru, imam malu i dobru preporuku za tebe. Na Instant Gamingu možeš kupiti originalne PC, PlayStation i Xbox igrice po vrlo niskim cijenama. Isto tako možeš i prednaručiti nove naslove koje dolaze. Ja stalno kupujem tamo i do sada nikada nisam ostao razočaran. Ako želite kupiti igru, u opisu videa imate njihov link. Nakon što odaberete igru, prije same kupnje u URL-u dodajte moj affiliate kod. Kada se pojavi potvrda da je affiliate kod aktiviran, tada možete završiti kupnju i samim time ulazite u besplatan giveaway za neku od igrica koje će Instant Gaming meni pružiti samo za vas. Hvala Instant Gamingu na suradnji i hvala vama na velikoj podršci. Ajmo sada nazad na igru. I eto nas, čuli ste sve, sad znate kako i gdje kupiti igricu. U linku će vam naravno biti ova igrica sa mojim affiliateom ako želite baš ovo pogledati, tako da ljudi idemo dalje, nastavljamo gdje smo stali. Idemo se baciti na istraživanje, šetnju i da vidimo što nas čeka. Naše lijepe sandalice i gledajte kako trčimo, aha. Kosica. Okay. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. Znači, 40 dana smo mi letali ovdje i zapravo bili smo tempted by the devil, što bi značilo da nas je
vrag pokušao na svoje nagovoriti i da posustanemo. I nakon tih 40 dana očito smo bili gladni, ne? Tako da idemo ovdje vidjeti šta se dešava, idemo naći neko sklonište. Wow. Ok. Zmija. Naravno. You look so tired. Eto je. Why do you suffer so much? Zašto se toliko mučiš? Ko si ti? It doesn't matter, but I've heard that you are his son. If you are the son of God, tell these stones to become bread. Znači, kaže on, meni nije bitno tko sam ja, čuo sam da si ti njegov sin, ako si ti sin od Boga, reci ovom kamenju da postanu kruh. Okay, it is written, man shall not live by the bread alone. And zapisano je da muškarac, to jest čovjek neće živjeti samo od, znači, tog kruha. Veli, mislim, ok, mi ništa nećemo prevoditi, ljudi. Svaki put je drugačije. Ok. Neću pustiti svoga oca na test. Neću ga staviti na test. Ok, ja moram sad bježati. Ok. Ovo je smiješan zvuk. Ok. Dobro, idemo dalje. Escape the darkness, find the way out of the cave. Znači moramo pobjeći iz ovog mraka i naći način kako da odemo iz ove spilje. Evo, zmije me prate, naravno. We meet again, Jesus, in this desolate place. If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written. Ako si sin od Boga, baci se dolje, zapisano je, on će command his angels, znači on će javiti anđelima da te zapravo zaustavi to sve i u principu da, so that you will not strike your foot against a stone. Podići ćete sa svojim rukama i u biti lijepo uspraviti da staneš na noge. Do not put the Lord your God to the test. Ok, zapisano je, neću staviti svoga, znači, gospodara Boga na test. Bojiš li se, Isuse, znači ne vjeruješ moćima svoga oca koji te bude zaštitio, a nakon svega you have proof in the holy scriptures. Scriptures, ok, dobro. Imaš, znači, povjerenje u te svete šta god scriptures. I will not test my God, for my faith is unwavering.
Tu je dolje, ok. Neću ga testirati, moja je, znači, vjera je, nezaustavljiva zapravo. I jaka. Riječ koju ja već dugo nisam koristio. Mislim koja poanta, stisneš brzo i onda se zabiješ za sekundu tamo. No, hodaj, frende. Ok. Kao idemo dalje. Dajte mi ljudi jedan knife da katam snake. Opa. Što je ovo? So we meet again, Jesus. This time, let me show you the power and glory of the world. Look, all these kingdoms of the world and their splendor I will give to you if you fall down and worship me. Makneš od mene, Sotono. All these kingdoms can be yours. Sve ovo može biti tvoje. Da, naravno. Da, my kingdom is not of this world, I serve only the... nisam ni vidio što je napisao. You reject the power and wealth of this world, but we shall return to this conversation. Vratit ćemo se ovom razgovoru. Ja jedino sam lojalan Bogu i to je to. Press, to stun the demon, hold to drag the demon into the portal. Trust in my presence and the power that guides you. Čekajte, moram frajera. Ajmo s njim van. Dobro, ajde van ga baci. Okej. Gdje je drugi? Dis, imam te. Eto ga. This time. But this will not stop me. I will go everywhere in this land. I will go into every city, into every corner of them. I will take my power and spread my darkness everywhere, to all homes, to every human, every soul. I will enter their bodies and put my diseases inside. I will boil their minds and put my demon servants inside them. Što bi značilo on želi? I will go to Jerusalem, to their capital, and will tempt all citizens with my darkness and sins. In such a way, they will stop Jesus and kill him. Znači on želi obrnuti sve ljude. He can't stop me. On želi obrnuti sve ljude protiv mene i eto ga. Remained steadfast in your faith, emerging victorious. Što bi značilo da on želi naravno da me oni ube. Press M to open map, press to take an... Ok, fast travel. Oh, nice, možemo i putovat brzo. Odlično. Idemo do obitelje naše. Dajemo šta oni kažu na sve ovo. Ej, tata. Ej. Jesus, my son,
I'm so glad you're back. A, da, drago mi. How are you? Pa dobro sam, evo. Nakon svih ovih dana u pustinji, lijepo je vidjeti to oče. Mora da si mnogo toga iskustio, jesi li umoran, trebaš se odmoriti. In that case, Ma, you should join your pun sam mother who snage. left for Cana some time ago. There's a wedding there, and your presence will be important. If you hurry, you should make it in time for the celebration. She'll be happy to see you. Ok, idemo do mame, idemo na neko vjenčanje. Da vidimo šta će se desiti tu. Skipping travel due to long distances. Some journeys might take several minutes. Use skip travel to instantly reach your destination. To use skip travel. Ok. C. Mogu doći do nje bez da šećim jer bi trajalo nekoliko minuta. Ok, ovo je fora. Došli smo do nje u kanu. Majka, di si majka? Jesus, it's so good to see you back. Drago mi je da si se vratio, lijepo te vidjeti, ne mogu želim čuti više o tome što je bilo sa Johnom, ali čini mi se da imamo neki problem na vjenčanju. Bog majko, što te muči? Nestalo je vina i tek je prvi dan, možda možeš pomoći da se sramotimo ispred svih. My time has not yet come. Moje vrijeme nije došlo. Da li je, sine, nakon svega što si prošao, ovo je najbolji moment da vidjet ko si ti. A napravit ću što mogu, da, majko, okej. Ej. Hello. I'm sorry, but we're out of wine. Nestalo mi vina. Nemate ništa. Dobro, okej. Kako ja mogu sad skočiti tu? Ne brini, moj prijatelju, ja ću to riješiti, da. Jesi li punio vino za sve na partiju? Ma, napunit ću ja ove sa vodom šalice. Voda? Ok, nemamo alternativu i ovako, onako. Ajde, može. Ništa, ljudi, idemo po vodu, pa da vidimo. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Oaza ovih miracles, ne mogu si kako se to kod nas na prevodu kaže, ali čuda, Place interactive objects in the appropriate places to complete the scene. To grab object, hold left to increase throw power, release. Dobro. Moram nešto uzeti i bacat. Fill the missing elements. Adam i Eva. Ej. Čekaj, ne razumijem baš. Da, ali ona je njemu davala otrovnu jabuku, zar ne? Gdje ju bacam? Pa na njenu ruku, zar ne? Odlično, to ima smisla. Maknuli smo se.
Ovo je zanimljivo. Pa ja bih rekao ovo. Ok. Ovo što ne bacim dovoljno dobro. A i... Šta je ovo? Mislim, nemam pojma, ne mogu rasaznati baš. Ok, nije ni to. Pa možda iz knjige čita jer je preminuo ovaj. Ne. Ne. Ups, pardonček. Pa nemam pojma onda u tom... nož. A, kao ubio ga je. Ja sam mislio da je neki svećenik. Ok, dobro. Ok, ovdje znamo što je. Ej, to je to. I nemoj mi reći da nije. A, palo mi je, please. Molim te ponovno. Zašto? Kako nije? Nije. Ovo nema veze, ali ajde kao bacit ću mu to, ali to nema nikakve veze s tim. A, ljudi... Nije ni to. Čekajte, mene malo ovo zbunjuje, ovo ne bi trebalo biti, ali bacit ću ja sve živo po redu pa da vidimo. A nemoj mi zezati, to je. Ja sam baš mislio knjiga, kao drži knjigu i lista knjigu. U redu, idemo dalje. Ovo. Nije. Onda je ovo. Molim. Ne znam u kojoj ruci bi on to trebao držati. Ok. To sam prvo mislio, a rekao nema šanse. Očito se tuku, malo će bocnut. Nej, čekaj. Bože. Ok. Dalje. Pa gle, da se mene pita, ja bih ovako ostavio, ali očito nije. Bože zapovjedi može. Dalje. Ne smijem izaći iz ovog. Big transformation miracles transform water to wine. Pretvorit ćemo vodu u vino, okej. Okej. Oh, wow. Pretvaramo vodu u vino. Znači... Wow. Ovo je predobro. Ej. Pa, što misliš s vodom? Pa, probaj vodu. Pa, okej. Evo, probaj vodu da vidiš kakva ti je voda. Kako je brzo došao do mene. Wine, to je vino. Kako si to napravio? Pa, kao što sam rekao, pobrinut ću se za to. Pozove mladenca, on mora testirati to vino. Mladenac, joj, mladenac, slušaj. Malo sam... Malo mi je neugodno, čuo sam da smo ostali bez vina, pa ne brini prijatelju, nismo. Let's go and try it. It's the best wine I've ever had. Isus nam je vino dofurao, ne? Ajde ti budi judge, pa probaj, da. I hope you're having fun. Ajde, možda kažeš.
This wine is amazing. Vino je nevjerojatno, hvala ti Isuse, znači uljepšao si mi dan i sad mi je još bolji. Drago mi je da sam ti mogao pomoći, eto ga. Da, evo majko, riješeno. Yes, my son? Sve je riješeno. Yes, I'm glad you chose to do it. I know what this really means. For you, let's enjoy this moment with them, while we still can. Ona kao da sve zna. Ajmo uživo dok još možemo. Mice go me, those who will follow me. Moram ići i poznati ove koji će me pratiti. Kuš, majko, ona, ne može drugačije. Will you be safe, my son? Bićeš li siguran? Pa, ne brini, majko. Nikad nisam sam. Moje vrijeme je došlo. I vrijeme je došlo da skupim ljude oko sebe. Tako da... Okej. A ovo nije toliko daleko, možemo i prošetati gore. Ovdje počinje moj put, ljudi. Izgleda. Znači, prvo čudo smo napravili. Pretvorili smo vodu u vino. Što je lijepo, poprilično, moram priznati. I da, uglavnom kreće moj put. Sad me zanima baš da li će... Something changed. Until then, Jesus had stayed quiet, waiting, watching. But it was his mother who saw it was time. She pushed him forward, gently but firmly. And with that first miracle, there was no going back. From that moment on, the world began to notice. Aha. Znači, nakon prvih čuda koje smo napravili i majka koja nas je pogurala u to, su rekli, svijet je počeo primjećivati tko smo. I tako je naš put započeo, ali nakon tog više nema povratka, kažu. Evo, ja sam sad stisnuo C da dođemo brže ovdje. Apostoli. Nice. Odlično. Complete the quest to recruit apostol. Active quests. The miracle sketch of fish. Finished quests. Meet Andrew. Andrew! Talk to Andrew! Može. Da imamo gdje je Andrew. I kako da dođem do njega. Did you see the new carpenter shop? Ne, nisam. Sad ćemo nešto s ribom napraviti. Tako ćemo dobiti povjerenje drugih i tako će nas apostol. This is my brother, Simon. He's been fishing all night, but the catch was poor. Ok. Nemoj reći Andrija. Zvaću te Andrija. I don't know why you ask, Šimon. but we've caught nothing all night. Still, if you ask it, I will try. Ništa nisu mogli, nema dobrog ulova. Peak Transformation Miracle, 7 Make Believe.
Transform. Control the divine light by keeping the cursor close enough. Dobro, ok. Kužim, sorry. Moram proći ova čuda tu. Ajmo. Ne razumijem kako me uspjelo uloviti. Ne, pa ne. Ajde, pun gas, ribice, pun gas. Ne, nema smisla baš. Ajde, dođite do ovog. Malo ne reagiraju baš najbolje, ribice. Ali dobro. Ej! Molim lijepo, evo ga. Look, Simon! The nets are full. Who are you, Lord? How is this possible? Nemoj se bojati, Šimune. From this day on you will fish for people, not for fish. Da. Pa, lijepo. Vjeruj. A ti ćeš biti Petar Stijena. Perica ću te zvati. Evo ga, imamo njih dvojicu. Okej. A, gledaj oni... Okej. Oni me prate. Okej, oni me prate. Idemo sad do ovih tu. Gdje ste, prijatelji moji? A zašto ovi svi izgledaju isto? To mi se ne sviđa jedan. What? How did you do that? We've been fishing all night. James John. James i John. Opet dobro. Nemojte se bojati. Ovo što ste vidjeli tek je početak. Ja se ispričavam ljudima. You know our names. Who are you? I know much more about you than your names. Come follow me and you will make your fishers of men. Fishers of men? Da. We will follow you. But how is this possible? S vjerom u vjeri sve Rabbi, moguće. I have a house in Capernaum, a humble place, but it can be a place for us to stay. Ok, da ne slušamo sad ovo, idemo svi do kuće. Evo imamo prvu ekipu, pola stabla imamo skoro, a? Idemo na mapi gdje je to. A gdje je ono ok, idemo do tamo, I guess. Ne znam gdje su dečke, ali dobro, doći će. Vjerujem da hoće. Sjećan je zapravo odjednom samo krenuo čuda izvoditi. Zanimljivo. A do tad je bio u miru, spokoju, čekao je svoje vrijeme. A, to je to! Dobro. To je to, ljudi. Ok, znači ovdje smo završili ovo.
Da, nisam znao da će se ovako završiti i već, zašto mi tako gledaš čudno, kompa? Da, zanima me da li ćemo morati sve ovo ponovno, ali izgleda da mapa poveća. Judeja, Galileja, Samarija, ok. Biće tu svega, ljudi. Da, očito je to i tu stajemo s ovom igricom. Ako vam se dopao demo, pripremite se, igrica će doći, možete ju kupiti na Instant Gamingu, link će biti u opisu videa. I ništa, ako vam se ovo dopalo, volio bih da bacite jedan like, subscribe, besplatan je, meni puno znači, s obzirom da je kanal još tek u izgradnji i nemamo neku veliku brojku još. I da, bio bih vam zahvalan na tome, ljudi, i da, ako želite sudjelovati u giveawayu igara, potencijalno koji ja mogu napraviti uz pomoć Instant Gaminga, onda dok smo još na probi, sad je već ušli smo u 2. mjesec od kad smo na testiranju kod njih i volio bih ako hoćete kupiti bilo kakvu igricu da ju kupite, koristite moj affiliate link kao što sam vam pokazao. I da onda oni mogu potvrditi neki full partnership sa mnom kako bismo dalje mogli uživati u igricama i ja dijeliti vama, možda oni dijeliti meni i to je to. Jer za sad nemam apsolutno nikakvu korist, sve igrice kupujem sam, a bilo bi lijepo da napravimo nešto drugačije. Dragi moji, nadam se da vam se dopao ovaj video, ako je, kao što sam rekao i ponavljam, bacite like i subscribe, puno bi mi to značilo i čuvajte se, pazite se i vidimo se u sljedećem videu, vjerojatno u full gameu ovog, odnosno za tjedan dana se vidimo u novim serijalima igrice jedne koja izlazi, a to je Resident Evil Requiem. Ljudi, bio Bog s vama, čuvajte se i vidimo se sljedeći put. Ćao!